Nibyo tubahaye ikaze kuri izi paje zikomeye cyane bakunzi ba Shema Chronique mu bice bitandukanye muherereyemo. Tubahaye ikaze dore ko twabemereye ko tugomba kujya tubana, ari nayo mpamvu tubabwira ati mukande subscribe ubundi dukomeze kugenda tubagezaho amakuru yose ku byo tumenya kandi tubakurikiranira. Ikaze ku nkuru zikomeye ziba zirimo zagenda zivugwa, tugiye kugaruka kuri VDP Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi mu mikoranire ihambaye cyane by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ese byifashe bite? Ese bimeze bite? Ese ni iki bakoze kugira ngo birukane inyeshyamba za M23? Minota mike cyane ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana hano kuri Shema Chronique. Amakuru yacu reka tuyahere ku mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi uyu mujyi ukavugwamo ko ari umujyi ushyushye cyane ukora byihuse, ikaba axe principal ku mutwe w'inyeshyamba za M23 mu gihe baba wigaruriye, ndetse kandi ukaba wabyara ibibazo ku Barundi. Ibi byatumye tumenya neza icyitwa ingabo z'u Burundi uruhare zifite. Noneho ubu Uburundi bwatangiye gushinjwa ngo kohereza abasirikare benshi, maze imodoka zizanye abasirikare ngo zigatwara umutungo kamere wa Kongo. Ni mu gihe M23 kubera gucanganyukirwa no kuraswa bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rivuga ko ngo ingabo z'u Burundi zirimo gukora ubwicanyi ndetse ku Banyamurenge. Ibi byose ni ibyagiye bitangazwa binagarukwaho. Reka nigarukire muri ibi bice. Ubu itegeko rihari nta rindi nuko ingabo z'u Burundi zamaze kwanzura imirwano, yewe gana M23 ngo bamaze kumenya ko izi nyeshyamba zabonye ibikoresho bihagije. Ni nayo mpamvu bavuze bati nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kwicara cyangwa se guhagarara, ahubwo tugomba guhangana. Kuri uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 hari hitezwe ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ndetse bakaba bari buganire n'u Rwanda, gusa ibyo ntibyaje kubaho. Gusa ikintu cyaje kuntungura mu makuru nagiye mbona nuko ngo Ndayishimiye Evariste yari abizi, yewe ga ngo nayo mpamvu yaba yarateguye iriya nama, aravuga ati mujye kwitegura, mugende mwitegure, muzahangana kuko ibi ntibizigera bibaho. Uburundi rero ngo bukimara kumenya ibyo, niyo mpamvu mutigeze mubona bwijandika mu biganiro. Ibiganiro kuri uyu munsi ntibyabaye. Benshi bavuga ko ngo umutwe wa M23 waba urimo urahabwa amahirwe kugira ngo ubashe kuba wafata Uvira, maze ku meza y'ibiganiro bicaze Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilombo ngo bamuganirize ibyo bashaka. Ibi rero ntibiri buze gukunda, ndetse kandi bigaragara ko Ndayishimiye Evariste yamaze kubabana ibamba. Umujyi wa Uvira avuga ko batazigera bawufata uko byagenda kose. Nari navuze ngo reka ngaruke ku ngabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Byabaye amahirwe ndetse amahire ubwo bahuriraga muri iyi Kivu y'Amajyepfo, maze baravuga bati mureke duhuze imbaraga. Aba ngo nibo batazigera batuma M23 itera intambwe rwose. Diploma militaire zikomeza gukorwa cyane ku ruhande rwa M23, ariko kandi ku rundi ruhande abagiye ngo sibagaruka kuko bose bashira hariya ku kibuga cy'imirwano. Leta y'u Burundi iri ku butegetsi, ishyaka CNDD-FDD, mu itangazamakuru habeshywa byinshi cyane ko ngo rifite ubwoba bwinshi, ariko iyo urebye inkandagiro n'imvugo za Perezida Ndayishimiye Evariste ubona ko nta bwoba Uburundi bufite. Uburundi na Wazalendo bakomeje kwemeza abanyekongo ko bagomba kubarindira umutekano. Ese Uburundi ubu watumbaza ikibazo kigira kiti rubujya kurinda umutekano w'abaturage b'igihugu cy'abandi bute? Burundi kugeza amagingo aya ngaya buvuga ko icyitwa Uvira ari umujyi waba intandaro yo kwima umushinga nahe amahoro. Bakavuga bati ibi ntibizigera na busa, ntibizigera bibaho ko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bazabura amahoro. Bati tuzarwana tuzarwana intambara kugira ngo dukumire umwanzi aho yaturuka hose. Maze kandi menya ko ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo bamaze guhuza imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Umwe arataka n'undi akataka, ndetse kandi bagahuriza hamwe imbaraga. Ibyananiye ingabo za Congo FARDC gufatanya n'iyi Young Resistance, kuko kenshi cyane bigaragara ko FARDC itigeze ishobora by'umwihariko gufatanya ndetse na Wazalendo kugira ngo bahangane. Ingero zitangwa ni Kivu y'Amajyaruguru, byaje gucanga M23
ubwo yageraga muri Kivu y'Amajyepfo ngo isanga uru ruhande bitoroshye, ariko gusa ku rundi ruhande icyo nakubwira ni uko ugomba kumenya ko ubu M23 ngo irimo irakora iyo bwabaga, irimo irataka mu buryo bukomeye cyane. Ese ibi biraza guhosha bite cyangwa se biraza kurangira bite? Ese M23 mubona iri bufate Uvira cyangwa se ntiri buhafate? Gusa nkurikije speech zikomeza kugenda zitangazwa n'abayobozi b'u Burundi, simbona neza ko M23 yaza kwigarura umujyi wa Uvira. Oya, nago ariko mbibona. Gusa iby'intambara ni gatebe gatoki, twabona ibindi sinciye iteka. Ariko kandi ku rundi ruhande kugeza magingo aya ngaya Uvira irimo ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Ikindi wamenya nuko umutekano ukiri wose. Ibyo byose nibikomeza kugenda bigaragara. Abarundi baremeza ko barimo barakorana neza na Wazalendo mu gihe babonye ko ihuje umutima wo kurwana abaturage b'Abanyekongo. Ni nayo mpamvu nakubwira ngo ubu muri uyu mugoroba umuriro urimo uraka mu bice bitandukanye bya Kavumu. Wazalendo irimo irarasa byimazeyo abarwanyi ba M23. Uduce nka Katana, Kabare ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hamaze kujya mu biganza bya Wazalendo. Iyo Zaihusi Kavumu bivugwa ko bamaze kuyinjiramo, ariko inkuru zibabaje nuko imiryango mpuzamahanga ivuga ko ngo ahavuye M23 irimo irahita yarasa ibisasu. Muri uyu mugoroba icyo wamenya, ubu atakiri kuri aeroport ya Kavumu niho barimo barataka basatira kugira ngo bahafate. Abo nta bandi mvuga ni Wazalendo ifatanyije n'u Burundi. Biravuga ko hari ibitero bikomeye cyane kuri Kavumu, kandi bivugwa ko ari ibitero bidasanzwe, byerekana ko kandi bitoroshye, bigaragaza ko ngo abasore bamaze gukanira. Bityo kandi biravuga ko Wazalendo y'uwitwa Makanaki yamaze nayo kwatsa umuriro kuri M23 kuba ari hafi neza na Kamanyora. Ngibyo ibikomeza kugenda bivugwa mu mirwano. Biravuga ko guhera ku munsi wo kuri uyu wa gatandatu mu masaha y'ijoro M23 yahuye n'akaga gakomeye cyane. Ni nyuma y'uko ngo hamenyekanye ko abarwanyi n'ubundi bafite umugambi wo gukomeza kwataka. Ibi byateye kuvuga bati reka tubabuze amahoro, reka tubabuze amahwema. Biragaragara ko intambara ikomeje kuba kaga mu bice bitandukanye, ndetse bikanerekana ko urugamba rukomeza kwiyongera. Bakunzi bacu, ni bimwe mu byo tubakurikiranira, kandi reka mbabwire ngo ibitero byamaze kuba kaga, aho biri burangire M23 ngo isohotse Kavumu ku kabi nakeza. Kavumu hari benshi bibaza bati ese kuva Kavumu ugera Bukavu hareshya gute? Kavumu navuga ko ari axe principale. Kavumu navuga ko ari ifasha M23 aha muri Kivu y'Amajyepfo. Kavumu hari ikibuga cy'indege cyaba kibika ibikoresho, ndetse kandi kikanadiporoyinga abasirikare benshi n'ibyo kurya. Ibyo byose rero urumva ko niyo mpamvu imbaraga nyinshi zaba zirimo ziribanda Kavumu. Ibitero rero bikarishye by'intwaro ziremereye nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga birimo biragwayo. Bivuga ko kandi ahangaha rwose ngo Wazalendo yamaze kuhacana umuriro ku ruhande rwa M23, bamaze kuhasiga abasirikare benshi. N'amakuru menshi cyane, kandi ni bimwe mu byo dukomeza kugenda tubagezaho. Ni inkuru ziba zirimo kugenda zicicikana. Ni urugamba rukomeye cyane, dore ko intambara ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye, ariko kandi turakomeza kubakurikiranira ko Kavumu byifashe ndetse n'uko bihagaze. Ikaze kuri izi page zikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba mu isi yo kumenya amakuru. Tumenye, dusobanukirwe. Intego ni focus, goals and achievement. Hano kuri Shema Chronique murabona ko twemeye kuza, kandi twabemereye ko tugomba kujya tubana amakuru menshi cyane. Ngaho mukande subscribe kugira ngo tukomeze kubana ni zimwe muri breaking news uzajya ugenda umenya, ubundi isesengura amakuru turyimbikire kubivugwa news. Please ntimucikwe ku isaha ya saa 11. Murabumenye amakuru yose 5 kuri 5. Murakoze, murakarama.